Aizawl SP Pu Rahul Alwalan Mizoram Police Den Tunhaya Munsang Sanga Rukrukna inhnamhnawih Niashriat mi pahnih an man thu soin Aizawl Police Station bial chunga rukruk le inruk thlengte an chhuina tun thla ni sawm pakhat khan vobik mal sawm dong zela kumsom ni pathum dar lung khuwa zema bok Aizawl omnia in soi chu an man thu asoya mineko thatla chevela rukrukna thleng thin chhuina March ni somni pasari sang ni somni pali khan mal som dong ki ma kum som thum pathum bung kon veng Aizawl nia in soi chu an lo man to nin a soi bok Aizawl SP in thutharte dartute akomna soidanin vobik mal som dong zela chu police ten thuan zofia na atangin munrang rang rukrukna thenga te ain namhnawih ti hriat ania Aizawl Police Station a rukruk thu boy zia luk pahnia ain namhnawih ve ve a hengba ka hian bongkon PS a rukruk thu boy pathum le kulikon PS a rukruk thu boy pakhata te ain namhnawih veka heng thu boy sang vobik mal som dong zelan poisa fai a ruk zong bel khom chu cheng nuai riat sing kwa ni in akuta tangin cheng sing khat sanga mu let ani electric veng Aizawl in rok chungchanga tunthla ni som khan Aizawl Police Station a thu boy zia lu ania he in roka hian cheng singthum baka bike documents smart card te ruk bo ania he in rok na hian vobik mal som dong zela chuan ain namhnawih nge ni ti police ma asoi ni in Aizawl SP chuan asoya a poisa ru ka tang hian cheng singkhat sanga po a in atanga mu let ani thu asoi Aizawl Police Station a tunthla ni som pathuma rukruk thu boy bok tuikhuat langa in pakhat rok thu boy zialu apo vobik mal som dong zela hi ain namhnoya heta tang hian cheng sangriat baka branded pheikhok per ni bun ni cheng singkhat sangriat zakwa somkwa pangaman hu arua a poisa ru khi damdoi heroine number 4 leinan amang ni in police te ma chuan asoya pheikhok te ero chu a in atanga mu let ani thung ani bongkon apar veng laya inrok chungchang thamasa March ni somni pariata bongkon police station a thu boy zia lua po vobik mal som dong zela hi ain namhnoya he in roka hian cheng sang ruk baka rangka chak thui pakhat le bengbe panga cheng singa sangthum manhu ruk bo ania heta tanga athil ru ka tang hian rangka chak thui pakhat le bengbe panga mulet ani thu Aizawl SP chuan asoi ani nikum November ni somni paruk bongkon police station a rukruk thu boy zialu to zema bok middle school venga in pakhat rok chungchanga po vobik mal som dong zela hi ain namhnawih ni in Aizawl SP chuan asoya he in atang hian cheng nuai nga ruk bo ania vobik mal som dong zela hian a poisa ruk atang hian bike Yamaha FZ alo lei mana a bike hi online FB online bazar lama kaltlangin alo hral to a mu let tumin tuna hian ma an la bek tin niin Aizawl SP chuan asoi ani kumin January ni khat a bongkon police station a rukruk thu boy zialu Falkland venga in rok chungchanga po vobik mal som dong zela hi ain namhnawih ni in Aizawl SP chuan asoya he a in rok atang hian cheng nuai thum le singli ala a poisa ru khi heroine number 4 leinan le meichekopna na mangral ni in police ma chuan asoi ani vobik mal som dong zela hian April sangri somni pali tun thla khan Falkland Road chite a po in pakhat rokin cheng sanga alak thu apuang ni in Aizawl SP chuan asoya thamasa March sangri somni pali khan laipuitlanga in pakhat po rok atum ni in asoya he hi bongkon police station a thoktu ten
an bo sui mek ni in aizol sp chuan a soi bok ani kumin march ni som pariata kulikon police station a rukruk thu buai bok zialu thak thing veng a in rok a po vo bik mal som dong zel hi a inhnamhnawih ni in aizol sp chuan a soya ta hian poisa cheng sang khat ba kha chemte cheng sang khat zanga man le cigarette cheng sang khat man a ruwa vo bik mal som dong zel hian he in rok hi ama ti nge ani ti a soi to ni in aizol sp chuan a soya a in puan na tangin foreign poisa not le India poisa thir engemaw zat po a ina a cherel chu mu chua ani thu aizol sp chuan soin heng poisa hi kulikon le lai puitlanga in a rok atanga a lak ni in a soya amai ro chu hemi chungsanga hian police station a te report thelu a om hriat ani ri lo wangin a hmun ma te en fia tura malak mek ani thu aizol sp chuan a soibok ani new capital complex miniko khatla le a chevela zanlama in rok om thin chuizui nalama anman thamasa march ni somni pasari sang ni somni palia police an man mal som dong kima kum som thum pathum bung kon veng aizol nia in soi po rukruk thu boi sang sanga a inhnamhnawih ti an thu zofiana tangin an hriat thu aizol sp chuan a soya Mizoram State Chief Election Officer pu Madhup Vyas a quarters lua minikoa a quarters lua anda Firefox bicycle cheng singthum man ruk chungchanga nikum June ni som pasari a thu buai zialu an chui beidon titi to apo mal som dong ki mahi alo in nam hnoi ani ti tuna an man taka hian an hriat chhuah thu aizol sp chuan a soya mal som dong ki ma chuan tunruma an man hnuah hian police te hma a soi danin quarters chunga veranda chunga gate kaltlangin zingkar darnga vela thir sakor pakhat a ru ti a soya ani ero chu a soi theito lo thunga he a thir sakor ruk khi mi pakhat a hmel hriat lo hnena khatla aizola hemi zing vek hemi tuk vek hian cheng sang khat zariatin a hral ni in police te hma chuanin a soibok ani Aizol police station case tho additional secretary education department sangtu pu prasana acharya lualai minikoa quarters po miswal tu ti hriat lo in an roka hemi chungsanga hian kumin January ni khat khan Aizol police station a thu buai zialu ania toolbox cheng sang ni man ruk chua ani hemi tum hian hemi po hi mal som dong ki ma chuan zingda ruk vela athil ti ni in police ma chuan a soi ti Aizol sp chuan a soya kumin February ni thum le nili inkara khatla south a dorok a cheng bungrua cheng singkhat zani somruk manvel ruk chungsanga po mal som dong ki ma hi a inhnamhnawih ti hriat chhuah ani thu Aizol sp chuan a soya hemi chungsanga hianin kumin February ni nga khan Aizol police station a thu buai zialu alo ni to thu a soibok ani tin kumin March thla vek ni som pariat khan khatla south a vek dorok ania cheng sangruk zaruk som pangaman hu thil chi hrang hrang lak ania hei po hi malsom kima bok hian dor chhunga alut ti police ma a soit ni in Aizol sp chuan a soya athil ruk te chu mi pakhat mel hriat lo tena a hral ni in a soi bok ani All Mizoram Car Rental Association hruai tu te point voin ve khan tu thar the dar tu te komin an polin tun thla nili zana an assembly resolution siama thil hriat swal an nei awangin MLA advisor to chief minister ni bok pu TBC lalven chhunga le pi Florence lalrin pui SCRT deputy director te baka ZPM party poyan soi ni in an soya poyan ti thu soin hengmi te hian
an pu na chung sanga hian thiam lo na emo inhnamhnawih na emo an nei lo niin an sawi All Mizoram car rental station thuai tu te chuan pu TBC lal ven chunga kan MLA zom tak hian in rol ma anei mi lo ti kan thria a do ta puwa ZPM party ti ming chetu ang hiala kan soi kha kan ti dik lo zo kani an tia pu TBC lal ven chunga le pi Florence lal rin pui te point an polin ngai tam an dil na chu an pom sak thu le an lom thu an soi ani an assembly resolution kal zela Aizol Borsap district election official ni bok P Nazuk Kumar po in an pol roi tu te ako thu le thataka an soi ho thu soin an harsat na le boy na te po alo zo thu an soya Borsap ne an harsat na to te an thlen po Borsap chuan lo hre thiamin motor an ma mo huna po association kaltlanga an man to tur thu alo hrin ni in an soi ani All Mizoram car rental station roi tu te hian lengpui airport a khwalzin te ta na lengpui taxi chau man tur a awanga hunrei takatranga an lo deal to Indiaram airport danga te po an nei prepaid booking counter po kumin march thlakhan sarkarin a pe niin an soya kan lom hle ani an tia hei hian tourism lama po mason na thlen an be sei thu All Mizoram car rental station roi tu te chuan an soi bok ani